Belum tahu kamu. Belum tahu kamu itu siapa? Teko irungnya wis genah iki kodok ngorek. Kemarin dia. Siapa Mas? Kenalin saya. Ya? Saya itu Reza Arab. Ya. Reza Arab itu. Saya itu yang ngerap-ngerap itu. Pi. Eh, Loh, kamu gak kenal saya? Reza Arab iki nek ning Jakarta ana sugihe pol. Cepetan Ngapa? terima nggo sandal kene. Kok Mata. Reza Arab kok sandal konoan lho sandal apa? Minimal ya sepatu niki biasanya bermerek ngono kae. Jordan. Ben mulai lunga kok mosok yo sandal ora kuat tuku. Semayanane piye? Nyapa? Iki sendal rego 70.000 eman banget. Lah jaremu Reza Arab nyapuk ngono kuwi dibuang sekali pakai lek ngono kuwi. Oh gitu. Iya, oh iya. sangkas. Hei. Ah, ora apa-apa sekali pakai. Orang kaya. Awakmu kan kuwi to, anak kaya ta awakmu ya? Ngapunten Bu, niki sanes menungso kewan niki. Apa kok kewan? Lah sandale kancamu lho sama gua iki lho. Ya metokno Reza apa Arabmu? Iya bro, saya itu Reza Arab dari artis ibu kota Jakarta. Jakarta ya, bisa nih ngerap biasanya. Ya bisa dong. Mas, tolong disupport mas. Artis. Oke mas. Hei, oke. Biasanya Reza Arab mek. Yo coba apa? Iki Mas. Dari Reza Arab suwale suwek Reza Arab suwale jebol. Ngisi di sini. Wes sandalan jepit suwek bar iki apa sempakmu ilang. Apa? Suwek tenan nih roh. Ya suwek tenan. Enggak apa-apa, anak kaya. Anak kaya kok. Kaya enggak apa-apa. Oh, anak kaya kok. Ya Allah, lindungi Kaya. Bilqis. Ya Allah, Nggak. lindungi Bilqis. Gini. Iya, Mas. Ya Allah, Saya- lindungi Bilqis. Iki cangkeme sapa jane iki? Cangkeme sapa? Wanggah muni ae. Jadi gini, saya bener-bener artis ibu kota loh. Dan tentunya saya di sini tuh tidak sendiri loh. Tidak sendiri. Karo sama Saya juga bawa, ada. oh bawa teman juga. Teman saya dari sini Sinden Kondange Tulungagung. Sopo Mas? Mbak Kiki. Mbak Kiki, monggo. Mbak Kiki. Loh, ada nanti beliau ke sini Oke, Mas. teman saya. Alah, Jet. Mbak Kiki. Kiki. Biasanya ki lek Kiki Karisma ki yo kebayaan wayu putih. Malah Kiki rek wae ki jane. Iki Kiki apa guguk ya? hei, lo siapa? Kiki. Lah utuh iki lek. Macelok Kiki sapa? Iki guguk iki. Iki guguk untuk Kiki. Sing macelok Kiki sapa? Kiki Karisma. Alah, aku Kiki GL Pro. Loh, Jadi padha hondane ngono lho, Mas. Awakmu speknya spek blayer ngono katene. GL Pro ngerti ora? Piye blayerane? Gendut langsung protol. kowe iki maca apa malan Lah aku ya binatang tamu to, Mas. binatang? Hei, ngene loh. Kita di sini itu jadinya bintang tamu. Lah iya. Bukan iki. Lo tadi kan sudah bilang sama gue. Ah, Katanya kita bintang tamu. Ayang. enggak. Ayang.